Yo ban Rung direct ke Barcelona syak round 16 hadin ke laban penlimno ke Copenhagen the Saulo Wekol. Kad ba ka Real Madrid ke hapen kun lingba ka playoff hadin ke matno ke Jingsharem ha ke Benfica the Saulo Argol. Kad ba ka Arsenal nagi prasin jile kaya ke Champions League kla job pro prasin. Hadin ke job nekamit dalai la Argol jika Kairat Almaty. Gi prata ligi tim kibla Rung direct syak round 16 kidai ke Arsenal, ke Bayern Munich, ke Liverpool, ke Tottenham, ke Barcelona, ke Chelsea, ke Sporting CP, bat ke Manchester City. Kad baki kat nrut ligi tim kiba haban kun lingba ke playoff kidai ke Real Madrid, ke Inter Milan, ke PSG, ke Newcastle, ke Juventus, ke Atletico, ke Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiakos, Klub Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabakh, Bodo Glimt, bat ke Benfica. Ke Barcelona ke laban penlimno ya ke Copenhagen the Saulo Wekol. Ha ke baya kini ke Saukol ayo bantep de Robert Lewandowski ha ke menit ke Sapo Pra. Lengbau Lamin Yamal ha ke menit ke Rupau. Lengba ka penalti Rapinha ha ke menit ke Rupu Kendai. Bad lingbau Rashford ha ke menit ke Habusan. Kumtan na kat lai pun ke Barcelona ke kuis ke kat Rupun playo Rung direct syak round 16. Kad ba ke Real Madrid watlah kain MAP ulayo adu Argol Marway kata ha ke menit ke Laipau bad ke menit ke San Popra. Henry ke Benfica pat klub penlimno da Saulo Argol. Hak bakar Real Madrid klub duno ban Rung direct syak round 16. Hak baro arteli kini tim ke Benfica bat ke Real Madrid klayo bu jekai rade hak playoff. Bat ke final draw na kamta ke playoff kan sedai lasai ke sngithoding ngin se batno kenya kendu hak playoff kini kat nru teli tim. Kiba hapane kun swaleng baka playoff haswa bakin sa yorung syak round 16. Kad bakini kita Rung lupa syak round 16. Kata ke Arsenal, ke Bayern Munich, ke Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP, pat Manchester City. Kini kila lupa hak jilekai hak round 16. Kublai sibun.